We're back with our third set and you're still with your Manong June Seriales. And John Mark Pastor. Oh, dito lang nga po. KPRP Pinoy Power Radio, 6:50 AM, Honolulu, Hawaii. We'd like to give you an Ilocano classic. Way back 60s. Apo, dagiting nga sonata. Jack pa yung naipas nga ini. Naisuro kanya dagiting naganak ko. Nududua empire la enti pekes ni aya nalawaguna yen ulpit muken ranggas alaman biakun sawem ti pamuspusan tapnong mabalin ka lipatan o imnas lipatan kan tunwen ngemadak tunjay tanen ngemnuitan saan na mabalinen Itingayan di nakapagtuuken yan tangay siksikatin ay ayaten lipatan kan tunuen ngemadak tunjay tanen ngemnuitan saan na mabalinen ay itingayan di nakapagtuuken yan tangay siksikatin ay ayaten yan tangay siksikatin ay ayaten. May sabayabong Ilocano Classic from Danilo Palabay Keta may saak nga anak iman nalun dahil gugurak trabaho taltalong wenta karbenga metti tumulong nuwawante klase ken tiyempot bakasyon namnamaek adi kan tumawanan di pagbiag sumagmamano a bulan at tupay basit a paglakwan igatang mintot dat dumakasapulan no kanyak abyang ay kasmanla ay ayang dagiti aramid jay kataltalunan ay awan dukot ken pakariribukan ti bagi pumigsa sumalun at ay
no kanyak abyang ay kasmanla ay ayam dagiti aramid jay kataltalunan ay awan dukot ken pakariribukan ti bagi pumigsa sumalun at pay ti bagi pumigsa sumalun at pay. Diretso. Dungdungwen kantu unay-unay indayunan kantu iti silamay tultulo den kantut na lumamay paganguanan inkanto may libay anay pusok anay saan naut-ut na unay iten kaniyak apang narabay kakasiyat amay dasay apaman ngaing kanto makaturog iyarpaw kunto tarupam daytoy paniyog tapno di naka kagatem tila muket maimas muntut maturog anay pusok anay nasaan naut-ut launay item kaniyak apang narabay kakasiyak amay dasay. Anay puso anay nasaan naut-ut launay item kaniyak apang narabay kakasiyag amay dasay apaman ngaing kanto makariin dagusen kanto sa kuyuten na ililili kas may sangaubing tanamen samid ni esem anay pusok anay nasaem naut-ut launay item kaniyak apang narabay kakasiyag amay dasay. Okay, dinang taputi sunata na pauluan duwaya ni ayat. Yan, nadali nalipatan na, dati paulo na. Ang arud manen, itingkam panagyaman na po kadagiti yan, napapatag, ken nadungong sponsors iti adda kamin kaaruba, Alex Video Productions featuring Blu-ray technology. Please get in touch with Alex and Annie Bayudan of with the telephone number 808-284-1181, and of course Maria Hernandez Braceros, Darwin Angel Lambog, Ben and Ana Apuya, Tito Mahal John Anderson, General Megan Anderson, kini Auntie Emma Ortega Anderson. Mwah, ngaro, diretso sonata ka aruba, ipalseto yung manen. Ay naading ko numarik namla kuma, dirikrik na ita nga agdama, nabayagi din na pagpagwapan ka, kaya maagkansada di ka makadlaw. May sangal
daw ngayon ta nagsabat at keba unay daytoy rignak imat matsyupay daytoy panagnak tapno mapansin gwapo daytoy langak. Ay naading kun mariknam la kumba tirikrik na ek ita nga agdama nabayag gitin na pagpagopon ka kem maagkan sa tadi ka makadlaw. Tuit ay palsu-palsuin ayat ko anasamit kan ading ko tumutwit-tuit. O ading ko awan metten patong mo tabarang dilias napgesan ading ko. Ay naading ko numarik nam lakumba tirikrik na ek ita nga agdama nabayag gitin na pagpagwapan ka kaya maagkan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat at keba unay daytoy rignak imat matsyupay daytoy panagnak tapno mapansin gwapo daytoy langak. Tuit ay palsu-palsuin ayat ko anasamit kan ading ko tumutwit-tuit. O ading ko awan metten patong mo tabaran dilias napgesan ading ko. Tuit ay palsu-palsuin ayat ko anasamit kan ading ko tumutwit-tuit. O ading ko awan metten patong mo tabaran dilias napgesan ading ko. O ading ko awan metten patong mo tabaran dilias napgesan ading ko. Dahil itang ratapati ka nakabuklan, iti may kalopaset iti programa mi anapoluan at da kami Adda karuba ka, tamdamalabas itag subli kami, kalpasan iti. Sa magmamanua palagip.